ما به آن روز رسیدیم که استقلال است، ما همان منظره دیدیم که استقلال است. در نفس غلغله کردیم فرهمندی را، چون دل خویش تپیدیم که استقلال است. سلام مادران و خواهران و دوگانه‌های عزیز. اینک برنامه دوگانه ها را با کلوار سرشار از مهر و محبت، عشق و صمیمیت و با اشتراک زنان و دختران فعال شهر نورک پیشکشتان می‌گردانیم. آره، زندگی نامه این بانوانی صاحب هنر و صاحب احترام که توانستند با دانش و ملکه و مهنت حلال خویش موقع خود را در جامعه پیدا سازند، لایق ستایش و نمونه عبرت است. بله نرگس، واقعا هم صحیفه زندگی بانوان روزگار دیده این شهر نوروزیا مکتبی بزرگ است برای سبق آموزی جوان دختران. روزگار بانوان شهر نورک در پرتو سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال رجوع تازه میگیرد و ما اینجا جمع آمدیم تا از کار و پیکار و نقشه و نیت‌های سازنده این بانوان صاحب هنر حرف زنیم. بینندگان عزیز، اینجا سوژه آماده نموده همکارانمان را که وابسته به کار و فعالیت بانوان شهر نورک تهیه گردیده است یک جا تماشا میکنیم، پس آن برنامه را ادامه میدهیم. ما رو همراه باشید. در 30 سال استقلال دولتی، نقش زنان در برابر مردان در کارهای بنیادکاری و سازندگی و ساحه‌های دیگر جامعه نظررس میباشد. فعالیت بانوان شهر آوازه‌دار انرژتیک ها نورک نیز واقعاً باعث افتخار است. علل خصوص در ساحه فرهنگ شهرداری، بخش کتاب و کتابداری، تشویق هنر و صنعت والا، در سطح بلند گذراندن آزمون‌های جمهوریوی و اینچنین در ساحه معارف شایان تحسین و آفرین است. اگر به نشان دهنده‌های آماری نظر نماییم، امروز در شهر نورک قسم بیشتر کارمندان ساحه معارف را زنان تشکیل می‌دهند که آنها پیوسته در تشویق و ترغیب سیاست دولت و حکومت کشور و میهن عزیز تاجیکستان زحمت می‌کشند. در رشد و نموی ساحه تندرستی نیز در شهر نورک موقع بانوان نظررس است. عین حال قسم بیشتر کارمندان ساحه تندرستی را زنان تشکیل می‌کنند. نورک همچون شهر انرژتیک ها طول 50 سال است که تمام کشور را فروزان و گرمی عطا می کند و امروزها در این ساحه مهم جامعه بانوان شهر در برابر مردان در نیروگاه های خرد و بزرگ شهر زحمت می کشند. من شمسینова نیلوفر سال 2018 طبق کوتای پرزیدنتی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را ختم نمودم. طول 3 سال می شود که در این نیروگاه بزرگ کار و فعالیت می نمایم. افتخار از آن می نمایم که برابر مردان در این نیروگاه کار می نمایم. از دختران دعوت به عمل می آورم که آمده مثل ما در چنین نیروگاه بزرگ کار و فعالیت نمایم. در حکومت شهر نیز جایگاه بانوان در تحکیم دولتداری نوین و سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان بلند است. محض با دستگیری‌های آنها امروز در شهر نورک کارخانه‌های زیادی دوزندگی فعالیت دارند که در این کارگاه‌ها اساساً زنان و مادران فعالیت می‌نمایند و محصولات خویش را به مردم کشور پیشنهاد می‌کنند. گفته‌های بالا دلیل آنند که بانوان شهر نورک همچون قشر فعال جامعه فعالیت پرثمر دارند و در گلگل شکوفایی شهر دلربای خویش و عموماً تاجیکستانی آزاد و صاحب استقلال سهم گذارند. بینندگان گرامی، عین حال صحبت داریم با معاون رئیس شهر نورک شهلا حسنزاده. شما رو با برنامه دوگانه ها خیر مقدم میگوییم. حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همیشه با مسئله زن و مقام و منزلت آن در جامعه توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. فعالیت زنان در جامعه، معرفت حقوقی، فرهنگی عائله‌داری، تربیت فرزندان، دانش‌اندوزی و زبان‌آموزی آنها همیشه در مد نظر رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار دارد. زنان و دختران شهر نورک جواباند به این غمخوری و دستگیری‌های حکومت مملکت در رشد استقلالیت دولتی چه سهمی نظررسی دارند؟ زنان و بانوان کشور همچون قوه پیشبرنده و تربیت دهنده در جامعه امروزه سهم نهایت باسزا دارند و پیش از همه جهت هرچی بیشتر اشتراک آنها در تامین حیات جمعیتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم
иқтисодиву идоракунии давлат саҳми беандоза доранд. пеш аз ҳама ман миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бахусус ба пешвои миллат ки ҳамарӯза барои занҳо таваҷҷӯҳи бениҳоят беандоза доранд мехостам миннатдории хешро баён созам, чунки ҳамаи он санадҳои тақдирсозе ки пешвои миллат ва бахусус ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар карданд барои боз ҳам пешрафтуи кору фаъолияти занони имрӯза бисёр мусоидат хоҳад кард. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри норак бахусус барои пешрафт ва фаъолияти пурсамари онҳо аз тамоми имкониятҳо истифода бурда истодааст ва чӣ хеле ки ҳамагон медонанд шаҳри норак шаҳри энергетикҳо дӯстии халқҳо ба ҳисоб меравад ва бахусус занҳои мо дар кору фаъолияти худро бевосита дар нерӯгоҳи барқии обии норак ва бойғозӣ самаранок истифода бурда истоданд. занҳо яке аз қувваҳои пешбарандаи ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб мераванд ва аз ҳамаи ҳамин имкониятҳо истифода бурда имрӯз занҳои мо дар тамоми чорабиниҳои ҳам фарҳангӣ ва ҳам ҷамъиятӣ ва ҳам сиёсӣ саҳми беандоза доранд. ташаккури зиёд. бирандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд муовини раиси шаҳри норак шаҳло ҳасанзода. барномаи дугонаҳо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед. ин лаҳза дар меҳмонии барномаи дугонаҳо ҳузур доранд кормандони соҳаи нуру энергетика, кормандони соҳаи барқ Мунира Бобиева, корманди нерӯгоҳи барқи обии Бойғозӣ ва Сурайё Қурбонова, корманди нерӯгоҳи барқи обии шаҳри Норак. мавриди зикр аст ки давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон занро ҳамчун қувваи пешбаранда ва як ҷузъи муҳими ҷомеа эътироф намуда иштироки онро дар тамоми ҷанбаҳо аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, маънавиёту фарҳанг ногзир медонад. имрӯзҳо бонувони шаҳри Норак дар иншооти бузурги ГЭСи шаҳри Норак ва иншооти бузурги нерӯгоҳи барқи обии Бойғозӣ чӣ гуна кору фаъолияти назаррасиро ба анҷом расонида истоданд ва саҳми бонувон дар ин иншоот чӣ гуна аст? ба забони шоир гуфтанем и барқгар ин равшании хонаам мастуст, барқи нигоҳи дидаи ҷононаам мастуст. нерӯгоҳи барқии обии Бойғозӣ аз аввали бунёд ва ба кор даромадани агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии Бойғозӣ то ба ин дам 67.8 миллиард киловатт-соат нерӯи барқи истеҳсол намудааст ва фикр мекунам ки саҳми беандозаи занон дар нерӯгоҳ назаррас аст. тӯли 20 сол аст ки дар нерӯгоҳи барқии Норак ба ҳайси таъмиргари барқ шуда кор мекунам. шукргузорӣ мекунем аз пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз мо занҳо дар баробари мардҳо дар ин нерӯгоҳи азим кору фаъолият карда истодаем. вақте ки пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ба шаҳри Норак сафари корӣ доштанд, вақте ки онҳо ба нерӯгоҳи барқии обии Норак ташриф оварданд, дар он ҷо диданд ки дар пулти марказӣ тамоми занҳо идора карда истоданд, аҳсан ба занҳои нерӯгоҳ гуфтанд. мо аз ин суханони пешвои миллат хело рӯҳбаланд шудем ва нерӯи тоза гирифтем ва дар пеши худ мо занҳои нерӯгоҳ мақсад гузоштаем ки тамоми корҳое ки дар уҳдаи мо гузошта шудааст бо сарбаландӣ иҷро намоем. ба ҳамагон маълум аст ки имрӯзҳо дар нерӯгоҳи барқии обии Норак таҷдиду азнавсозиҳо рафта истодааст. мо занҳо кӯшиш ба харҷ менамоем ки он корҳое ки дар уҳдаи мо занҳои нерӯгоҳ истодааст бо сарбаландӣ иҷро намоем. мо занҳои нерӯгоҳ имрӯз фахр аз он мекунем ки маҳсули кори ҳаррӯзаи дастони мо хонаи тоҷикро равшану фурӯзон мегардонад. ташаккури зиёд. мо низ ба шумо аҳсан мегӯем ки имрӯз дар майдони зиндагӣ аз мардон қафо намонда бо ҳамон ҷасорату матонат ва қудрату тавоноии худ баҳри пешрафту тараққиёти ҷомеа саҳни арзандаи худро мегузоред.
бирандагони гиромӣ, айни ҳол суҳбате дорем бо мудири бахши корбозанон ва оилаи шаҳри Норак Ҳабиба Шолашова. Шуморо ба барномаи дугонаҳо хайрамақдам мегӯем. дар самти иҷрои барномаи давлатии тарбия ва ҷобаҷӯгузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони лаёқатманд дар шаҳри Норак чӣ корҳои назаррас амалӣ мегардад? хеле хурсандибахш аст ки имрӯз зани тоҷик, бонуи тоҷик дар даврони соҳиб истиқлол дар ҳама соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, кишоварзӣ ва соҳаи энергетика кор ва фаъолият доранд. хусусан занону бонувони шаҳри Норак қатори мардҳо дар ҳама соҳаҳо кор ва фаъолияти самаранок мекунанд. бахши кор бо занон ва оилаи шаҳри Норак имрӯз дар иҷрои сатҳи баланд бардоштани тамоми барномаҳои давлатӣ кор ва фаъолият мекунанд ва дар ҳама озмунҳо, дар ҳама фестивалҳо фаъолона иштирок мекунанд. хурсандибахш аст ки ба наздикӣ шаҳри Норак дар фестивали чакумаи гесу иштирок кард ва ҷои сазовор, яъне ҷои аввалро ишғол намуд ва бонуи шаҳри Норак, яъне Дилбарбону, бо дарозии мӯи 1 метру 90 сантиметр ҷои аввалро сазовор гашт ва ин хеле хурсандибахш аст барои мо бонувони шаҳри Норак. ва инчунин мо дар тамоми фестивалу озмунҳо фаъолона иштирок мекунем. барои ба шуғл фаро гирифтани занону бонувон дар шаҳри Норак мо чорабиниҳо, барномаҳои махсус, мизи мудаввар, суҳбатҳои сарироҳӣ мегузаронем, корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунем ки занону бонувони мо имрӯз фаъол бошанд. инчунин грантҳои президентӣ, грантҳои раис вилояти Хатлон ҳаст ки имрӯз занону бонувони мо имконият пайдо карданд ки аз ин истифода бурда чанд корхонаҳо кушоянд ва барои ба шуғл фаро гирифтани бонувони хонашин хело ин ба маврид аст. имрӯз мо занону бонувони даврони соҳибистиқлол шукргузорӣ аз он мекунем ки мо имконият дорем дар ҳама соҳаҳо кору фаъолият кунем ва дар оянда ҳам сазовори боварии анамин ҳукумату давлату миллати тоҷикистонамон, сазовори боварии шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бошем ки зери таваҷҷӯҳи он кас мо қарор дорем ва ба боварии онҳо сазовор бошем. ташаккури зиёд. бирандагони гиромӣ, айни ҳол суҳбате дорем бо иштирокчии фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу Дилбар Салихова. шуморо ба барномаи дугонаҳо хайрамақдам мегӯем. Дилбар Салихова аз зумраи он ҷавондухтаронест ки дар фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу бо намоиш додани гесуони худ ки 1 метру 90 сантиметрро ташкил медиҳад соҳиби шоҳҷоиза гардидааст. биёед ин лаҳза баҳри ин хоҳараки азиз як кафкӯбӣ мезанем. мехоҳем аз рафти баргузории фестивали мазкур каме ҳам бошад ёдовар шавем. ман дар ин фестивал ширкат варзидам. соли 2011 ғолиби фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу дониста шудам ва худи соли равон моҳи март миёни 68 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ғолиби озмуни чакомаи гесу гардидам. нигоҳубин тарзи ороиш додани ин гесувон ба шумо душворӣ пеш намеорад? гарчанде ки тарзи нигоҳубини гесувони дароз мушкилиам пеш орад, ман намехоҳам ки гесувони дарозамро кӯтоҳ намоям ва ба дигар занону бонувони тоҷик тавсия медиҳам ки гесувони дарозашонро тарбия намоянд, чунки зан бонуи тоҷикро бо гесувони дароз фарқ мекунад. ташаккури зиёд. хуб бинандагони гиромӣ, ин лаҳза аз Дилбарбону хоҳиш менамоем ки гесувони худро ки як
бинандагони азиз, айни ҳол дар меҳмонии барномаи дугонаҳо ҳузур доранд тарроҳи ҷавону муваффақ аз шаҳри Норак Фарида Саидова. хеле хуш омадед ба барномаи дугонаҳо ва имрӯз ки таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам муваффақ гардидани ҷавонон хеле хубу назаррас аст. Мехостам аз амин дастоварду комёбиҳои худ дар даврони истиқлол чанд сухан мегуфтед? аввалан ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон имрӯзҳо тамоми шароитҳоро фароҳам овардаанд, ки мо ҷавонон ҳар яке метавонем дар соҳаи худ муваффақ бошем. Фарида, аз чӣ бошад ки шумо бештар ба тарҳи либосҳои миллӣ рӯ овардаед? ман аз хурдӣ шавқу ҳаваси беандоза доштам ба касби тарроҳӣ. мехостам ки як тарроҳи муваффақ бошам, то дар давлати худ хизмат намоям. чун ба ҳамаи мо шумо маълум аст, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст ва мо тарроҳони ҷавон аз ана ҳамин имкониятҳо истифода бурда фарҳанги миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ месозем ва дар ҳар як коллексияе ки ман меофарам ҷузъиётҳои миллиро дар он инъикос менамоям, то ин ки фарҳанги миллати бои тоҷик аз байн наравад ва ҳар як сайёҳе ки ба давлати мо ташриф меоварад ба онҳо ана ҳамон либоси миллиро ман мехоҳам ки пешниҳод намоям, то ин ки аз фарҳанги миллати мо бохабар бошанд. интихоби ранг низ як хосияти хуби худро дорад. шумо дар коллексияи либосҳои миллии худ бештар кадом рангҳоро интихоб менамоед? ҳар як тарроҳ завқу салиқаи худро дорад ва ман дар ҳар як либосе ки меофарам рангҳои равшанро бештар истифода мебарам, то ин ки гулдухтарони мо ба бар намоянд ва дар симои онҳо зебанда бошад. чун айни ҳол фасли гармо ҳаст ва ба бонувони мо ба бар намудани кадом намуду ранги либосҳоро тавсия медиҳед? албатта ки рангҳои равшанро ҳар як бонуи тоҷикро ҳамон рангҳои равшан ва рангҳое ки сурх, сафед, яъне сабз, зард, чун бонувони мо худ зебо ҳастанд, вақте ки либоси тоҷикона, чакан ё ин ки атласро ба бар менамоянд, ман фикр мекунам ки дар тани онҳо шинаму зебанда аст ва бубинед ки дар ин ҷо бонувони зебои Норакшаҳр ташриф овардаанд, бо либосҳои чакану атлас дар ин ҷо ҳузур доранд. дар тани онҳо, дар симои онҳо зебанда аст ва ман ба бонувони тоҷик маслиҳат додани ҳастам ки ҳамеша аз рангҳои равшану зебову шинам ва албатта ки либоси чакану атлас ба бар намоянд, то ин ки муаррифгари давлати худ бошанд. гумон мекунам ба барномаи дугонаҳо аз шаҳри Норак бедастовез наомадаед? албатта ман бедастовез наомадаам ва бо коллексияи либосҳои миллии худ дар ин ҷо ташриф овардам. ин лаҳза тарҳи либосҳои миллиро аз коллексияи ҳунар
бинандагони гиромӣ, айни ҳол суҳбате дорем бо корманди маркази саломатии шаҳри Норак Умида Каримова. Шуморо ба барномаи дугонаҳо хайрамақдам мегӯем. мегӯянд ки зани солим тифли солим ба дунё меоварад. Зан модар ки тифл ба дунё меоварад бояд ҳамаҷониба солиму бардам бошад, зеро солимии зан солимии ҷомеа аст. аз тарафи маркази саломатии шаҳри Норак баҳри солимии репродуктивии бонувон модарон чӣ тадбирҳо андешида мешавад? ташаккури зиёд. дар маркази саломатии шаҳри Норак оиди солимии репродуктивӣ аввалан корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. духтароне ки пеш аз шавҳар мебароянд ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. онҳо бояд ҳатман аз муоинаи тиббӣ гузаранд. боз занҳое ки қобили тавлид ҳастанд ба онҳо низ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. дар баробари табиб буданам боз дар вақтҳои холигиам шеър низ эҷод менамоям. айни ҳол метавонед аз ҳамон чакидаҳои хеш баҳри бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон каме ҳам бошад қироат намоед. тоҷикистон кишвари озоди ман, тоҷикистон мазҳари ободи ман, хонадонам, боғу роғам манзилам, тоҷикистон каъбаам ҷону дилам, ориёиям ба номосу ба ор, баҳри худ бигирифтаам ман ин шиор, роҳи некӯ ҷониби оянда аст, қудрату нерӯи он поянда аст. ноби роғон кори худ эҳьё кунад, нурборон ӯ дили дунё кунад, деҳаҳоро нурбористон кунад, тоҷикистонро баҳористон кунад. тамошобинони азиз, айни ҳол суҳбате дорем бо алучии барқи шабакаҳои барқии шаҳри Норак Мағфират Шӯла. хушовахш омадед ба барномаи дугонаҳо. вобаста ба фаъолияти кории худ ва ҷалби бонувон дар соҳаи шабакаҳои барқи шаҳри Норак чанд сухан мегуфтед? фаъолияти шабакаи барқи шаҳри Норак дар асоси дастуру супоришҳои шабакаҳои барқи марказӣ, яъне шабакаҳои барқи дар тобеи ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст. дар шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Норак ҳамаи кормандон соҳиби маълумотҳои олии соҳавӣ, яъне энергетикӣ мебошанд. дар шабакаҳои барқи тақсимоти шаҳри Норак 14 нафар зан кор ва фаъолият мекунанд. мо занҳои шаҳри Норак аз дастгириҳои ҳамешагии президенти маҳбубамон дар сатҳи баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа хеле ифтихор дорем ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатамонро бо ҷону дил ба ҷон меорем. ифтихор аз он дорем ки чунин роҳбари ғамхор дар ҷомеаи шаҳрвандӣ насиби мо гаштааст. бинандагони гиромӣ, айни ҳол суҳбате дорем бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Норак Файзимо Боева. шуморо ба барномаи дугонаҳо хайрамақдам мегӯем. ба андешаи шумо истиқлолияти комили сартосарӣ то кадом андоза дар рушди зеҳнӣ ва пешрафти илм дар Тоҷикистон саҳм гузошт? пояи давлат набошад бе маориф устувор, давлати пойдор хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. бале имрӯз соҳаи маориф яке аз соҳаҳои калидӣ ва яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа ба шумор меравад. тавре пешвои миллат таъкид карданд, соҳаи маориф дар ҳама соҳаҳо пешбаранда аст ва роҳкушоанда аст. имрӯз мо хушбахт аз он ҳастем ки бо дастгирию ифтикори пешвои миллатамон баҳри ин соҳа диққати хеле ҷиддӣ дода шудааст ва барои пешрафтии ин соҳа аз тамоми имкониятҳо истифода бурда истодаем. имрӯз мо шоҳиди он ҳастем, Наргисҷон, ки дар тӯли 30 соли истиқлолият пеш аз ҳама сохтмони тамоми муассисаҳои таълимӣ ки муҷаҳҳаз бо ҳама шароитҳо, муҷаҳҳаз бо ҳама технологияи навину муосир сохта ба истифода дода шудаанд. аз шумораи 941 нафар
معارفچیان شهر نورک امروز 664 نفر را بانوان زنها تشکیل می‌دهند. در تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده ایم. در تقویت سخنهای معلمه چنین گفتنیم که مولانای بزرگ گفته است هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. در حقیقت کسب آموزگاری زحمت زیادی را طلب می کند و زن تاجیک، بانوی تاجیک در حقیقت هم آموزگار است، هم تربیتگر است، هم تعلیم دهنده است. وقتی که وی سحر از خانه برمیخیزد و به کار می رود، همه تشویش های روزگار را فراموش می کند و همه هوش یادش در کار و بار است. وقتی که وی به خانه برمیگردد، وقتی که در سر یک دسترخوان با عائلش میشیند، سخنهای شیرین از دهن طفلانش میشنود، همه زحمتهایش را فراموش می کند. از نو نیروی نو میگیرد و کار و فعالیت خود را دوباره سر می کند. برای همین زن تاجیک، مادر تاجیک هم در کارهای سیاسی، هم در کارهای عائله‌داری و تربیت و نسل نورس یکی از شخصان بزرگویم هم خطا نمی کنه. بزرگ خیلی خوب فرموده است در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست. بیننده های عزیز، این حال صحبت داریم با دیرکتوری مرکز کسب آموزی شهر نورک گلبوی واحدова. خوش آمدید به برنامه دوگانه ها. امروز جلب جوان دخترها به کسب آموزی در کدام پایه قرار دارد؟ با اعلان گشتن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، ما همچون هنرمند اقدام گرفتیم که هنرهای به گوشه فراموشی رفته بودند احیا نماییم. مرکز کسب آموزی بانوان سال 2017 تشکیل شده، بانوان زیادی را صاحب کسب و هنر نموده و آنها از هنرهای خود منفعت خوب یافته ایستادند. در مرکز کسب آموزی ما هنرهای گوناگون از جمله دوخت سر و لباس مکتبی، دوخت چکن و گلدوزی ها، قنادی، دوزندگی، چکندوزی به راه مانده شده است. تماشابینان عزیز، هم صحبت دیگری برنامه دوگانه ها هستند. شهنازه پیروه و طول 3 سال می شود که جهت بلند برداشتن کتابخانه اهل جامعه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سراسر کشور برگزار گردیده ایستاده است و شهنازه پیروه یکی از غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی است که این لحظه نیز در مهمانی برنامه ما حضور دارد. شهنازه زیبایی های دیار را خاصه ایجادکاران توسط شعر و ایجادیات خود وصف می نمایند. اینجا نیز می خواستم انمون دستاورد و کامیابی و زیبایی های تاجیکستان را توسط ایجادیات خود وصف می نموده. تشکر زیاد. ما نیز از شهر نورآفران، از شهر نور و ضیا، از مکان آبها شعرهای آبگونه خود را به این مکان نور و ضیایی که در تاجیکستان نظیر ندارد، در قلب تاجیکستان که دوشنبه عزیز نام دارد، چند چکامه شعری خود را آوردیم و میخواستیم پیشکش شمایان نماییم. واقعا وصف تاجیکستان، وصف استقلال تاجیکستان این یکی از موضوعهای می باشد که همه ایجادکاران را فرا گرفته است و همه شاعران، نویسندگان و عموما اهل ادب، خاصه اهل ضیا را آوردند به شعرهای وطن دوستانه استقلال و من نیز می خواهم بهر تاجیکستانیان شعر با نام استقلال پیشکش نمایم. نعمتی بی‌بهاست استقلال، رمز تاریخ ماست استقلال. در سمای بلند خورشیدی همچو مرغ هماست استقلال. هست پاینده صلح و وحدت ما، نامه در سماست استقلال. دردی میهن بشد رها از دل، درد دل را دواست استقلال. تو که عاشق به میهنی بنگر، از کجا تا کجاست استقلال. شهنوازم شعار من این است، نعمتی بی‌بهاست استقلال، نعمتی بی‌بهاست
استقلال. ما آن جوانانی هستیم که فرهنگ تاجیک را، ادبیات تاجیک را، شعر عالم شمول تاجیک را که ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه بیزوار خود چنین وصف کرده بود، یعنی میگوید که پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. و ما نیز میخواهیم این چکیده ها و آن شعرهای نوقلمانه خود را چون گردآفریدان شعر تاجیک، شعر ناب عالم شمول تاجیک در عرصه جهان معرفی نماییم و توانیم صاحب نام پرشرف تاجیک و تاجیکستانی در تمام دنیا شرفمند باشیم. واقعا هم انمین یکدلی، یگانگی، صلح و ثبات وطن باعث گردیده که امروز جوانان رو به ایجاد، رو به پیشرفت نهادند و خود جوانان آینده ساز ملت هستند. باید باوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت به جوانان دارند سزاوار باشند و در آبادی و رشد و ترقیات مملکت گام‌های استوار نهند. هیچ کاری نیست بیزن خوب شد، افتخاری نیست بیزن خوب شد. خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. نرگس میدانی سعادت زندگی در کلمه زن نهفته است. واقعا هم مهنت حلال، هنری والا، دانش و معرفت بلند و دوراندیشی و آزادمندی زن تاجیک این است کلید بخت و سعادت به سوی کامیابی های زندگی.
бонувони мо ҳамеша парчамбардори ватан буда дар ҳама ҷодаҳои ҳаёт пешсафу сарбаланд ҳастанд. тамошобинони иззатманд, инҷо мерасем ба интиҳои барномаи дугонаҳо. ба шумо саодати хушу хуби рӯзгорро таманно дорем. то барномаҳои баъдӣ, хайр.